আমি অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ড গঠন কৰাৰ পিছত যোৱা 3 মাহৰ ভিতৰত এতিয়া 3.5 মাহ হৈছে আমি এটা গোটেই BTC অঞ্চলত আমাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে যিটো আমি 10টা ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰোঁ সেই গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইটাত আমি আমাৰ কমিটিবিলাক গঠন কৰা শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া যেটো ব্লক কমিটি আছে সেইটো শেষ হ'বলৈ মানে সেইটোও শেষ হ'ল। এতিয়া প্ৰাইমাৰী গঠন কৰিছে। আমি আজি ইয়াত যে আহিছোঁ এইটো কুবেৰালি প্ৰাইমাৰী কমিটিটো গঠন কৰিবলৈ লগতে এনেই ৰাইজক লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু সুন্দৰভাৱে ইয়াত কমিটিটো গঠন কৰা হৈ গ'ল। যেহেতু বিটিডি শাসনিক চৰকাৰ দুটাকৈ পাৰ হৈ গ'ল তাৰ পিছতো নতুনকৈ APB গঠন কৰিব লগা হ'ল, ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব? যেতিয়াই আমাৰ এক্সিষ্টিং দল বা পাৰ্টিৰ আমাৰ ৰাইজে বিচৰাৰ দৰে কাম কৰিব নোৱাৰে বা ৰাইজে যেতিয়া সন্তুষ্ট নহয় বা ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা যেতিয়া পূৰণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াই সেই সময়বিলাকতে নতুন দলৰ জন্ম হয়। গতিকে আমি এটা দায়িত্ব ল'বৰ কাৰণে আহিছোঁ এজ এ APB আমাৰ অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ড সেইটো এটা দায়িত্ব ল'ব খুজিছোঁ। আমাৰ 6 শিডিউলৰ যিখিনি পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনছ যিটো কাৰ্টেল আছে সেইটো আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক আমি আশা লগতে আমি সপোন দেখুৱাবলৈ তেওঁলোকক সুস্থিৰ এটা ৰাজনীতি আৰু স্থায়ী শান্তি আমি তেওঁলোকক দি যাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমি আমাৰ এই নৱপ্ৰজন্মক আৰু এতিয়া যি কমাৰ্চিয়েল পলিটিক্স চলি আছে সেইটোৰ ওপৰত গৈ টকা আৰু ফাঁকিৰ ওপৰত যাতে এটা মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি হয় সেইটো এটা দায়িত্ব ল'বলৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। বিগত তাৰমানে যিবিলাক চৰকাৰ গৈছে তেওঁলোকে আচলতে বিফল হোৱা বুলি ভাবোঁ। মই যিমান কৰিব লাগে যেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিছিল 6 শিডিউল যিটো স্বশাসনৰ ব্যৱস্থা সেই স্বশাসনৰ ব্যৱস্থাটোৱেই এতিয়া নাই। এতিয়া ক'ৰবাৰ পৰা ৰিম'টেৰে চলাই থাকে, সকলো কণ্ট্ৰল যেন ক'ৰবাৰ পৰা হয়, ক'ৰবাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়ে, ক'ৰবাৰ পৰা কৰিবলৈ দিয়ে, তেনেকুৱাবিলাক মানে মানি লোৱা আমি দেখিছোঁ। আৰু সেই সূত্ৰে আমাৰ যিটো তেজ জীৱন দি পেলাই জেল খাই পেলাই ধৰ্ষিতা হৈ পেলাই ইমান কষ্ট কৰি 60-70 বছৰ আন্দোলন কৰি পোৱা যদিও পৃথক ৰাইজৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছে সেইটো নেপালে তথাপিও এটা ব্যৱস্থা আমাক দিছে 6 শিডিউল যিটোৱে আমি নিজকে শাসন কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা পাইছোঁ স্বশাসন ব্যৱস্থা। সেই স্বশাসন ব্যৱস্থাটো এতিয়া আমাৰ হাতত নাই আৰু সেইকাৰণে সেইটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো আমাৰ এটা দায়িত্ব। আৰু সেইটো যদি দিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ যোৱা যিমানকেইটা 6-7টা দশক আমি কষ্ট কৰিলোঁ, ৰাইজে কষ্ট কৰিলে সেইটো আৰু এনেই যাব। সেইকাৰণে আমি এতিয়া ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ। নতুন দল হিচাপে ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা? অত্যন্ত ভাল সঁহাৰি। আমি ধন্যবাদ দিম আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখ মানুহক। BTCত এতিয়াও মানে টকাৰ লোভত পৰা ওপৰত থকা মানুহ বহুত আছে, যিয়ে মানে টকা নিবিচাৰকৈ কাম কৰিব বিচৰা মানুহ এতিয়াও বহুত আছে। সত্যৰ পক্ষত থাকি কাম কৰিব বিচৰা এতিয়াও হাজাৰ মানুহ আছে। এতিয়াও ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচৰা হাজাৰ মানুহ আছে। এতিয়াও নিস্বাৰ্থভাৱে সুস্থিৰ ৰাজনীতি আৰু সঁচা অৰ্থত শান্তি আনিবলৈ কাম কৰিব বিচৰা বহুত ৰাইজ আছে আৰু সেইবিলাক মানুহৰ পৰা আমি অজস্ৰ সঁহাৰি পাইছোঁ। তাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ দিম আৰু আশা কৰোঁ অহা দিনবিলাকত আমি আৰু বেছিকৈ ৰাইজ আমাৰ লগত পাম। ধন্যবাদ। समाज बिजोंफोराव नुनो मोन्दों बर'फोरखौ बबेबा दाबसे जायगानिफ्राय खारनांगोन बा बबेबा दाबसे जायगाखौ हगारनानै होनांगोन होननानै समाज बिजोंफोराव नुबाय थानाय जादों। थारैनो बर' आरो ट्राइबेलफोरा गाव गावनि हाखौ रैखाथि होनायाव जेनबाय नामा बा उन जाफिननांदों नामा, मा बुंगोन बेसिम? बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंहा थांनाय गोलाव सम 60-70 बोसोर गावनि हानि रैखाथिनि थाखाय राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय आरो जोंनि जा जारिमिनारि मोनथाय बेनि थाखाय इसेबां गोलाव सम सोमावसारनायनि उनाव जि फिसा मोनसे जोंहा खुंथाय मोन्दोंमोन गावखौ खुंनो हानाय मोनथाय बेनि गेजेरजोंब्लाबो 6 शिडिउलनि जिथु पावार फांसन्स बेयो जोबोद गोख्रों। बेनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ लाखिनो हानांगौमोन। गावनि हायाव गावनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो BTC एरियायाव थानाय जिखिनि जोंनि ट्राइबेल मानसिफोर एबा बर' हारिफोर गासैखौबो जोङो रैखाथि होनो हानांगौमोन जोंनि बे खुंथायनि गेजेरजों। खिन्थु जोबोद सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव मानि थाखाय सोरनि नारसिननायाव एबा मिन्थिया होननानै आं साना बा बुजिया होननानै आं साना, खिन्थु सोरनिबा मा नारसिननायनि थाखाय बेबादि खालामनो हायाखै, रैखाथि होनो हायाखै बेखौ थारैनो माने साननो गोनां बाथ्रा। दिनै जोंनि गोबां हायाव नटिस ओंखारलाबायदों जे हा हगारनो नांगौ, एभिक्सन जागोन, सोरनोबा आरो माबा गुबुन कम्पानि लिंना लाहरनानैहाय दिनै गावनि मानसिखौ गावनि हा नागारनो होदों। बेफोरबादि जानाया माने आनएक्सपेक्टेड। खारन
जोंनि जिखिनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया मेनलि हानि थाखाय हानि मोन्थायनि थाखाय दिनै आरो उल्थाहै जोंनि सोमावसारगिरिफोरनि सिगाङाव बा बिसोरनि खाथियाव जोंनि रायजो राजाया हा नांगौ बा जोंनि हाखौ लांनो नागिरबाय होननानै आरो गाबनो गोनां जाफिननाया जोबोद दुखुनांथाव। सोरबाया सोरनिबा बागानखौ एरखुहैगोन, सोरबाया सोरनिबा बारिखौ एवस्रांहैगोन, बेबायदि समाज बिजोङाव खोनाबाय थादोंमोन। थारैनो बेफोरो उनाव जामारगोन नामा? आरो एपिबिआ सरखार दायोब्ला एपिबिआबो बेबायदि थांखिखौ लागोन नामा? मालाबाबो लाया। जोङो मानसिनि बेरेखा, खुनु हारिनि बेरेखा बे जोंनि जिथु बिटिसि ओनसोल दा बे 9000 बर्ग फुटनिबो बारा जिखिनि एरिया दङ, जि बाउन्ड्रि दङ, बे बाउन्ड्रि सिङाव थानाय गासैबो राव, गासैबो धोरोमनि, गासैबो हारिनि मानसिफोरखौ रैखाथि होनाया जोंनि बयनिबो दायित्व। आरो सोरनिबा साहा बागान एरखुनाय, सोरनिबा सम्पथियाव मेगन होनाय बेथ' आरो पार्सनेल बादिसो जाहैयो, हिंसाव बुंनाय बादिसो। खारन राजखान्थिया जोंखौ बेखौ मावनो फोरोङाखै। आरो जुदि कनस्टिटिउसननि बा जोंनि जा खुंथाय बेबस्थायाव जुदि माबा मोनसे मोना, बेखौथ' आरो हरखाब खालामनाय खोथा नङा। बेखौहाय मोनिया मोनि सिस्टेम मथे थांगोन। खिन्थु मेगन सानानै बारख' बुरख' सोरबा मानसिहा बारा हा दङखाय, सोरबा मानसिया एसे बागानबारि बानायनायखाय बेफोरखौ नोजोर होनायखौ आं सानो माने बियो पार्सनेल लेभेलाव थांनाय बाथ्रा आरो। एपिबिखौ जोनोम होनाया दानथामल'सो जादों, नाथाय बिटिसिनि मोनबा जिल्लायावबो एपिबिआ गोबां खुंथि दाबाय आरो लोब लोब रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों, हेफाजाब होदों। मा बुंगोन बे समाव आफादगिरि जानानै? आं बेखौनो बुंगोन, दिनैबो बिटिसिआव हाजार हाजार रोजा रोजा मानसि दङ जायफ्रा फैसाजों बायजाया। दिनैबो बिटिसिआव रोजा रोजा मानसि दङ जायफोरखौ नंखायजों खारहोनो हाया। दिनैबो रोजा रोजा लाख मानसि दङ बिटिसिआव जायफ्रा सैथोखौ नेनानै दङ, सैथोनि थाखाय खामानि मावनो लुबैदों। दिनैबो बिटिसिआव रोजा रोजा लाख मानसि दङ जायफ्रा बिटिसिनि खुंथायनि रैखाथिनि थाखाय साननानै दङ आरो जोंनि फिसा फिसौनि इयुनखौ रैखाथि होनो आरो मोनसे दिदोम राजखान्थि बेबस्था आरो थारैनो दिदोम मोनसे सान्थिखौ लाबोनो दिनैबो लुबैनानै दङ। बेनिखायनो आं साबायखर बावो जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाखौ जायफ्रा जोंजों नंखाय आरो थाखानि सायाव थानानै मावगोन होननायावबो लोब लोब फैदों। आरो जों आसा खालामो फैगोन सानफ्रावहाय आरो बांसिन रायजो राजाखौ मोननानै जों सैथोआव थानानै आवगायलांनो हागोन। हामबायसै। APB